Жақсы, шақырған екенсің. Рас қылдың, өзім деле саға келейін деп атқам. Рас шақырыпсың, еме қарғанда киши зерігет екен. Тура ба? Сөйлешкені киши жоқ, тел-түз жоқ. Сөйлешкенге киши деле бар жана бала чақа. Қарғандан кейін сөйлешпей қалады екен сені біле. Аллергия болуп эле. Бирде мен айтсаң эле. Анан бидем ошо балдарга мындай бир үлгү болуп, ушинтип төрдөп алпайып отуралы деп туурабы? Ооба, мен эми сени чакырганым. Жеме, мен сенин чакырганыңа билип атам. Зериктиң, сүйлөшүп отурсак дедиң, балким да бир жака барсак дедиң. Аны билип эле атам. Жок эми мен сени чакырганым. Ой, чакырат да. Сагынганда киши чакырат да. Ой, мен деле сени чакырайын деп камынып аткам. Тоодон кой алдырып кичине. Жок, мен сени башка иш боюнча чакырдым эми. Эмне иш? Эми кандай десем экен? Үйлөнгөн атам. Ок. Эмне дейт? Ошол. Ой, эмиби? Жок, эми дагы үйлөнгөн атам да ошол. Жынды болуп калган жоксуң го? Неге? Үйлөнгөн атканыңда эл укпасын. Ойлонайын. Илгери бала кезинде лакмак элең капыр. Эми болбодубу? Ой, кече телевизордон көрдүңбү жаш балдарды? Ой, канча балалы болуш керек десе, 2ден ашык болбош керек дешет. Жашоо акырлар десе. Ооба, аны мен уктум. Мен да ачуум келди. Даңгыры. Ошого чөшүп үйлөнүп аткан турбайсыңбы? Ооба. Туп-туура кыласың. Үйлөн. Подружкасы мэлеме. İzdеп атасыңбы? Ой, ошого сени чакырдым да, бияка эмнеге чакырдым? Барбы? Таптыңбы? Жок, балдарга айтайын деп анан кайра. Балдар жылгатпайт, балдар. Балдарга айтып эмне кыласың? Өзүң эле истей бер. Ой, өзүм кантип иштемей? Ой, издесе болот, мен иштеп атам го. Сен де үйлөнөйүн деп атасың. Ой, барып жанагы менен үйлөнбөйм мындай. Барып остановкага отурам. Опутты карабайсыңбы? Барып остановкага отурам, анан жаңгыз жарым кыз келин калганда сурап коем. Яйланайын, жолдошуң каякта иштейт деп коем. Тияқта иштейт же, биякта иштейт десе, садака болоюн. Бактылуу болгула, мен деп батам берип коем. Эч ким шекшинбейт да. Анан дагы отурам. Анан дагы келет, дагы ошентип сурайм. Жолдошуң каякта иштейт десем, кээ бири туруп, жолдошум жок деп калат. Жаңгыстык деген жаңгабат кудай болду го. Сеники да меникиндей турмуш турбайбы деп коем. Жакшы окуп бекен. Эместеп оокатчылык кылайын дейсиң да киши. Оке. Жан болушу сени өмүр бою айтып келген, ишенген жок элем. Не деп? Бул Абдулда айык окшоп көрүнгөнү менен өзү негизи түлкү деп айтчу. Кес туура айтчу. Эй, антип отурбайм, шашылыш деп атасың да. Сен качанкыга үйлөнүшүң керек, ушуну айтчы. Сүйүгүнө карата. 14-нөбү? Убакыт жаман тар экен да. Реклама бердиңби? Ошого да реклама берет. Ой, берет. Бербе. Кандай кудай колхозсуң да. Мына мынтип супер инфону аласың. Анан ичин интип ачасың. Өткөндө мен дагы нет чалып калам да.
Anam bayağı günü biröğüne çalsam, görse al turmuş kuru boyunca gel. Sen ne çaldın öyle? Ben gönül aşkanga degim de. Ha bırak navşak suluçu telefonu yazıp koygun. Bana kagazım var, nemeleri. Hazır çalayım be. Çal. Hazırlı çalsam gele galat. Tak. Alo, alo. Salamatsınlar. Biz bunu reklama boyunca. Ha. Bayağı adreske. Başka, alamet başka. O sol adres boyunca gele kalsanız. Между прочим, жашынакка кемпир. Мага жаккан, бирок Geliniz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oy. Oy. Ana o do'mbaq yigit ko'zime juda yaxshi ko'rinyapti-da. Jim turing. Yaxshimisiz? Yaxshi. Mine Özbeksin bu. Yo'q. He. Arqının dopuchan o'tirgandan tushunukli bo'lsin deb ataman. Kırgızçalar söyleyiver. Bu Kırgız sözü. Qirg'izmi? Только karasulluk. Karasulluklar topu menen kalpakını ayırmasın bilmek. Aralaş giyiverecek. Özbeki kalpak giyip getip kalat, Kırgız'ın topu giyip çıkıp gelir. Uşunday aralaşmayın. Ke otur. Ötkendeki neme boyunca. Reklamaga siz chaldingizmi? Men çaldım, men. Yaxshi. Men ötkende de men çalgam. Biroq men sizdeki turmuş kur oturmayman. Meniki ko'ngil açууga de. Siz menikinde o'radi. Yo'q, yo'q. Otur. Hazır men emas, bul. Oo, munuku серьезный предложение. Seriyoznoymi? Ne? Ha, yaxshi. O'zi kelganda ele ko'zime yaxshi ko'rindi-da. Hasanbey. Hozir Nasvoyimdan tartib olayın kishini. Batkendiki. Seriyoznoy bo'lsa сөйлешели. Серьезный. Turmuş kuru boyunca. Bu tigi yo'ldoshingizdin ajrashganmi? Yok, bu acılaşmayın. Bu üstüne alıverir. Yo'q. O sonday. Bu mayram sayın ilanır. Siz только suyu gününe tuş gelip atasın da. Romantik o'xshaydi bu. O sonday. Anda nega uylanib atatanan? Suyu gününe karata devatam mı? Men suyu gününe tush kelib qoldim-ba. Niye? Yaxshi kunga papat ayteptirmen. Жақсы күнге жақынырақ танышып алғыла деп атам. Мен неме да ортомчу. Досым болады. Түшүндүм. Канча баласы бар? Қанша балаң бар? Kimisinin? Мында көп. Өзіңде қанша күйе, қанша бала бар? Менде Я ботам. Менің соғончоғым ғана элек. Соғончоғын сұраған жоқпын. Қанша балаң бар деп атам. Қандай непонятный емес. Бизге окшогондорду мындай карадалы деп коет, ошентип айтты. Düşündüm. Kimde ekan? Kimnin kızı eken? Kimdin kız emas, özü kız eken, özü. Uktun bu. Tuttum. Sıradıyla tuta başladı. Uktu